E ai ki ngā whika a te tari pirihimana, he nui ake I te hawhe o ngā tāngata ka whakatūpatohia e ngā pirihimana, ka hamene tia rānei he Māori. Hei tā tēnei pūrongo a Hania Douglas, kei te ako te ope pirihimana o Tāmaki Makaurau I ngā tikanga me ngā hitori Māori, kia pai ake te mahi tahi ki ngā kai taihara Māori. Ko ngā pirihimana o Tāmaki Makaurau e whai whea ko Māori ana, me kore noa e kitea he māramatanga. Ki te mōhio, hea te hitori o Māori me ngā pirihimana I roto I tēnei takiwā. Koina te iho o te rautaki te akonga, I hangaia ki te akiaki I ngā pirihimana kia ngā kaunui mai ki ngā hurea Māori, moana nui ākiwa hoki, I runga I te mōhio kei te tā weko tonu taua here. They wanted to bring the Māoris into the cities, obviously to develop and obviously to come in and work, but they were going to say, well, but you cannot, you've got to leave behind what you actually, how you were actually brought up. And to me, that's like, oh, it's certainly very alarming. Personally, I've always had a lot of empathy and respect for people with a diverse culture because I myself am not Kiwi-born. I roto I ngā wiki e waru nei, ko tahi mano ngā pirihimana ka whai wāhi mai ki te rautaki o te akonga. He oi anō, koe nei te wahanga tuatahi anake o tēnei rautaki, I runga I te hiahia kia heke te tauharatanga Māori ma te 25 o rau. I think it's really good. You know, police recognise that that the world is changing. Police are doing fantastic work in terms of engaging with Māori, but many different cultures. Te rautaki tuarua he mea online, ki te whakapakari anō I ngā pukenga, ki te whakaki hoki I te peke mō wamātou nei āpiha. He oi anō, tērā te hunga tautohe e whakapai ana he rautaki noa tēnei hei whakamauru I ngā mai o te marea. Engari, hei tā pirihimana Aotearoa, me ngana tonu rātau ki te whakawhanake hei painga mo te katoa. You know, police don't box tick. There's no point. They haven't got the time to do that. They want to roll out the programs that are really going to make a difference in our communities, and they want to ensure that our recruits who head into our communities are well equipped to deal with a range of situations. Look, if it's touchy-feely, so what? We want to engage with our communities. We want to do better. And I said that earlier today, we want to do better than we've done in the past. So every day is about improving. Koia nei te wānanga tuarua o ngā wānanga e waru I Tāmaki Makaurau, a taihua ka horapa ki te motu. Hania Douglas, Te Karere.